Nkota Mabasa Mufukenga Raitoma Raifetsa ilo lapha ke iqembu ethunyelwa ucoach Jose Ribeiro yona ke iDulce Espanola kwezawo lapha ke iOrlando Pirates baholo lapha ke uNkosinathi Sibisi amabheka lapha ke mbukeli ke Orlando Pirates izothi ke ithathe lapha ke isithombe esikana kusho kodwa ke sawuthatha nje isithombe ake ngutshela ukuthi ke imi kanjani njobo ukuthi ke iyaqala ke ngempela nawo ke imvula ayibekile ke phansi 4-3-3 yona formation izodlalwa lapha ke Orlando Pirates kanti bagabe ngomakhehleni makhawula lapha isidina sikaMahlela into evula ifridge ingasebenzi manaka nange dludlu mphambaniso msendami naye lapha ke uGabadino Mhango a former Orlando Pirates player uzobhekana ke Orlando Pirates namhlanje yena ke uGabadino Mhango awukhazilami kudala zabalasa wemhango kana kusho amabheka lapha ke mbukeli 4-2-3-1 yona formation abazoyidlala nansi ke lapha ke DHL the delivery man yena lapha ke uThapelo Dludlu uzoqhamuka ngapha ke ngakosokudla ke ngapha ngosobunxele khona lapha ke Daniel engaphakela inkundla iyala koto offside right Raifetsa eliphulile iwindi yena ke unkota kodwa ke liyaphakama iduku lakhe uOscar Atsote nangu Edson Khumalo eshona ndiyofuna ngapha ke Daniel Msendami uyagoqa Msendami ufuna ke ukuyocela indlela ke ngale ke nenkundla Monde Mphambaniso njengamna lapha ke Monde Mphambaniso ephakamisele ithanga phakele nenkundla yemadoda usala phansi uSibisi Gabadino Mhango khalakatha na ya Mpanda Gabadino Mhango a former Orlando Pirates player iqembu le-Orlando Pirates limnikeze i-MTN 8 ngesizini ka-2020-2021 nange namhlanje uyayiza amathalenta awefani Moha Nkota elidlulisa leli bhola kodwa kwafika lapha ke emuva yena ke ubuhanga botsha engaphakela inkundla Moha Nkota iyala koto Raifetsa uthenga othayela uthenga ibhikili uthenga ke isando uyafulela Raifetsa ngizocela ke ungibalele ama-forward pass aseshawe uDiano van Rooyen 16 goals uzobuka sebenza lapha ke Sipho Chaina uyalivimba Sipho Chaina izothola ikhona kick iMarumo Galanza akuphekela lapha ke Gabadino Mhango technique yakhe ibinhle ukuthi aliqise nje udonga Raifetsa liyadliwa ibhola lakhe Patrice Zonange liyavinjwa lapha ke emuva eyo lapha ke Orlando Pirates qala phasi ngaphakela inkundla Diano van Rooyen chokchokozile ifaka phakathi eboxini khalakatha kwadumihlombe isigwebo sentambo Tshegofatso Mabasa zamakhehleni makhawula sebenza lapha ke emuva talent embatha amathalenta wefani sibheke lapha ke Mbatha uyambisa ke lapha ke uyala koto yena ke unkota uDwosa Nkota Sambe Diano van Rooyen chokchokozile ifaka lapha ke phakathi enkundla amakhehleni makhawula khehle zamtanami libatlakayi pelepelo babela basendiya Mabasa khalakatha
yompahla wase kwaduma izandla kwaduma ihlombe kwaduma izandla kwaduma ihlombe kwaduma izandla Marayfetsa uyahamba umfukenga right Marayfetsa ungaleke nenkundla uqeda amadoda uyangena umfukenga right Marayfetsa Nkota wawumosha umsebenzi wengane uNkota wadweba umfukenga wadwebisisa waqeda nonange uthi Nkota ngiyezwa kuthiwa umuhle kabi ngokukhalarisha uthi faka nje ikhala uNkota wakhule buka u-black and white wakhule buka u-black and white uthi khala film angina save bajabulela leya save osithuma ngabanye abazothuma ngemarumo Gallants uneqembu elathatha iloan eOrlando ngizokutshela ke ngala sibheke lapha ke khona kick kaDlamini liphakathi eboxini Khalakata wase kwaduma izandla kwaduma ihlombe kwaduma izandla kwaduma ihlombe kwaduma izandla efesana lapha ke nenkundla uMakhethen Makhawula amathalenta wefani Dion Hocho right Marayfetsa Mufukeng ufuna ucela indlela right Marayfetsa wenze njani ufuna uthalente Mbatha Dlamini engizokutshela ke ngaye sibhekela phakathi right Marayfetsa phakathi eboxini right Marayfetsa falsa madoda basenkamako uyahlehla uyofuna ukuthalente Mbatha ngamphinda yini uMbatha Khalakata wase kwaduma izandla kwaduma ihlombe kwaduma izandla kwaduma ihlombe kwaduma izandla kwaduma ihlombe kwaduma izandla kwaduma ihlombe lapha ke the radio man bakhuthaza lapha ke the radio man yena ke uBoitumelo Radiopane asibheke lapha ke Radiopane Shole Mpahla iyaphela imarumo Gallants